हेलो हाय फ्रेंड्स मु ज्योति वेलकम कर मो यूट्यूब ब्लॉग्स को चलो देखा आज हम तो कौन रोसे भात हो गुड़े माछड़ा केमती लगुच A1 माछ आउ भीमा तमें कौन कह छुट्टी दिन ऑफिस रु छुट्टी ले स्त्री माने बड़ा काम करू माछ भजा माछ कर तरकारी कर खाया को दियो किए खाया को दबो मु बाड़ी के दउछु खाया सेटा केडा वाला तरकारी तो हम छुट्टी दिन छुट्टी न रेस्ट करू कोन ए काम चल तापर जो दिन ला करे रेस्ट न खाइ पी सल्ला परे खाइ पी सल्ला पुनी राती पई राती रे नुवा जिंस कोन नले बुले को नियो बुले को नियो तनी जाओ बड़े छुट्टी दिन कुआडे जिया नेले सिना जीबा सब जाउची मोटे आलू काटिकी थोड़ी दी तकारी हम तब पियाज कटा हम अदा रसुन पेस्ट हम माछ तकारी हम भीमा माछ करेंगे मुझे सब जोगाड़ी गोटे धुआ पूरा कर सारा मसला करवा हाँ राजवा सब जीव कौन मन ना आज मुगु पकड़ खाई आज याद नहीं है सब जल्दी जल्दी में ओ है ओ तो याद रहता तुम सास के जैसा हो अम्मा के वैसा है हाँ बेटे नहीं पहला डालते आज तक नहीं डाले इसका टोला फूट गया क्या हाँ नहीं आज क्या ऐसा सोच है हाँ टीवी देखाली मोर गुलु गुलु किचन किचन रोषेई करवा
ଲଙ୍କା ତରକାରୀ ନୁହଁ ହଉ ମୁଁ ଚୋବେଇ ଦେବି ଏଇନା ଖାଲି ବେଟରେ ଆମ୍ବୁଲ ପତ୍ର ହଳଦୀ ପକେଇଛ
गोड़िया बिले तो समस्त जानछन चारटा गोड़ बिले तो केन दीटा गोड़ होला दी गोड़ बिले होछि बा माछ तरकारी लोग समस्त टिके कमेंट करी कि बतेबे कौन है जी ठुकड़ुका ये कौन सजाड़ी के कोई आदि के सारा मुंह थई सब ही करे हो जाएगा ना सजाड़ी तो स्टैंड समय का टाइम होनी बस की खाई गुटी सोए टाइम सजाड़ी समय कर माने से खाली बसी खाऊ जे सेही कथाटा बोली का ना कोन जे कोडे जिबु ना कोन जे किछ करियो सम्मते खाली सेही कथा कहू आ कोन जे मामू से कहला वाले बसी खाऊ तमे भी सेही कथा ना कहलो ये संसार देखिया कि खाऊ सेही तोरा मो एड्रेस रखी बेले फोपाड़ दे आ दरकार कौन स्टोर सफा करी बहुत सियाड़ कौन पड़े चाट राति खाए घरे मटर आलू चाट कर जे मटर काली करी पाड़ पाड़ जान तुम सार्टा देखा नहीं नहीं जाऊँ देखी हाँ माछ पड़ सारे माछ भांगी जीव से सैड्रु पिठा बेते मारे
ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ମଝିରେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ହଲକେ ନହେଲେ ମାଛରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମାଛ ଭଜା ଯେହେତୁ ପାଣି ଝୋଳରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପୁରା ଲୁକ୍ ମସ୍ତ ଫୁଟିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିବା, ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ପକେଇବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ରହିଯାଏ ଅବେଗା ହେଇଯାଇଛି ମଝିରେ ବାଡ଼ି ଚପିଂ ବୋର୍ड
ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନିଆ ହବ ଭୀମା ବନେଇବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଜାଗା କଣ ସବୁ ଅମୁଲ କୁଲୁ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଆଉ ଅମୁଲ ବି ପକେଇବ ହେଲା। ହଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି ହୋମମେଡ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଏ ଗରମ ପାଣିଟା ଟିକେ ବସିଲା ଏଇଟା ତଳ ପାଣି ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମାଇଁ କାଢିଲେ। ୱାଓ ୱାଓ ମାଇଁ ଟିକେ କହିଦେଲ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇଲ ତମେ ଟିକେ ଖାଉନ ମୁଁ ଦେଖେଇନି ମୁଁ ଏତେ ଯାକ କମେଇ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇନା ତିଆରି ହବନି କି କଥା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଦେବି ଏଟା କି ଖୋଲିକି ରଖିଛି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଦିଟା କଟି ଦେଇ ହଁ ଆଉ ନଥିଲା ପରା ମତେ ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିକି ନୁହେଁ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଏଇନେ ଖାଇନଥାନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କିନ୍ତୁ ତମେ କରିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟରେ ଖାଇବି ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇ ବୋଲି ସେଠି ଥୋଇଛି ଖାଲିରେ ତାକୁ କହିଲି ପାଣିରେ ବତୁରା ବୋଲି ବତୁରା ଦେଇଛି ଏଠି ଆଉ ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ଡବା ରଖିଦେଲ ନା ପକେଇ ଦେଇଥିଲ ଖାଇବି ଖାଲି ପେଟ ଚାରିଟା ବାବା ଗୋଟେ ପାଣି ଅନ୍ନ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ତମର ଅଛି ଥିଲେ ମୁଁ ପାଇବନି ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଅମୁଲ ପଡ଼ିଲା ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦୋକାନରେ ସମସ୍ତେ ଆଣିପାରିବେ। ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କା ଅଫର୍ ଥିଲା 40 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆମେ ତମେ ନଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଏଇଟା କଣ ଯାଇଲ ଦିଟା ହବ ପିଇବି କମେଇ ମନ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଣିଟା ଜଣେ କପ୍ରେ କାଢ଼ିବେ କପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଫୁଲ୍ ପାରିବେ ଅମୁଲେନ୍ ଡବା ଖୋଲିବେ ପକେଇବେ କେତେ ଚାମଚ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ 2 ଚାମଚ 3 ଚାମଚ ଟିକେ ପକାଅ अरे स्वामी ना शत्रु कांद मोड़े कौन जी एमती हो कहली चिन्नी मोटे बेसी हो ड्यूटी न गले भाई ड्यूटी जीव सौदंडी छुट्टी नहीं ना मुझे पी डाउट अछि ना 3टा छुआ ना पाइबनी 6टा कला एटा होची दुकान में मिलची हेई कोका पाउडर पकेयो कोको पाउडर का अच्छी हां ओके चॉकलेट हां ओए तो कलरफुल ना ना ऊपरटा कुल्फी ऊपरटा फुल देखियो कोन एंत चॉकलेट फुल काई से डाल दो हमारे जो सामान किछ बाहर हां एटा कोका पाउडर पके दे सब टिके पी दे पुटुरा वाला पके एडी कोको पाउडर कोको की मणि दी जा
कोको कुक्का कुक्का उद्या बोलणार कोको ଚିନି ପକାଇଯିବ हो म्हणजे ଅଧିକ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଧରିବ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଖୋଜୁଥିବ ଯେତେବେଳକୁ ଦରାଣ୍ଡିବ କଣ ଚିନି ମିଠା ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ସେଠି କାଇଁ ତମେ ରିକ୍ସ କାଇଁ ନଉଛ ଗଲ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଗଲା କଫି ପାଉଡର ପକେଇଦେବା କି ନା 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 ଫ୍ଲେଭର ହେଇଯିବ ନାଇଁ 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 କଫି ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଏଇଟା ରୁଷି ଯାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କରିବ ସେ ଜମା ଖାଇଲେନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଛି 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 ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହଁ ଜମା ଖାଇତେ ମୁଁ ଖାଇଛି ପଚାରିଲା ମାଇକି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଯୋଉ ଫ୍ଲେଭର ମତେ କରିଥିଲା ଫୋପାଡ଼ି ମାଇଁ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇ ମୁଁ ଖାଇଛି ମାମୁଁ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ସିନେମାସ ବି ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା ସେ ଖାଇଲେ ଟିକେ ନା ଖାଇଲେ ଯୋଉ ତ କରିଥିଲା ସେଇଟା ତା ଦେହଟା ପଳେଇଥିଲା କି କଣ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିଟା ଫୋପାଡ଼ିଲି ଏଇଟା ପଳେଇଥିଲା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବହୁତ ହେଲା ଟିକେ ବୁଲିବା ଗଲେ ପକେଇବା ସେ ଆମକୁ ସେ ରୁଟି ଦେଲାନି ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀବା କିଛି ଲାଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା କଲେ ଖେଳିବ ଯେ ପାଣି ପବାଡ଼ କଣ ଯେ ପାଣି ଆମେ ରଖୁଛୁ ହାତ ପାଖରେ ପାଣିଟା ଇଏ ଯେ ମାଇଁ କୁଆଡ଼େ କହିଲେ ରୁଚି କହିଲି ଚିନି ତା ଉପରେ କଣ ଫସିଲା ଯେ କଣ ଫସିଲା ଏ ଦେ ମୁଁ କହିଦେବି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେନି କାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଢି ଆସିବି ସତ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ସେମ୍ ସେ ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତା କହିଲେ ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣିବା କଣ ଖାନା ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଚକଲେଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ହଉ କି ମିଲ୍କିଂ ହଉ ଆରେ ଉପରୁ ବୋଲୁନ ଏଇଠି ଏଇଟା ତମେ ବେଗି କରି ଯାଉନ ଗାଧି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭାତ ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କଣ ସେଟା ଇଏ ହେଇଛି ନା ତମେ ସହଜ ଏମିତି
साढ़े उठे गले मैं गाधेब खाइबा गाधेबे आम खाइबा भीमा भी गाधे फ्रेश होगी आसी माछ तरकारी सब बढ़ा बढ़ी आम खाइबू एवं माई भी दर्शन नहीं आसबि आंबुल चकटा पाग हो आम लुण चपान चल फोटो आनी लरी रेकर्डिंग
आगे